11 saat olmuş. Это была татарская народная песня «Хамье». Да. Я не знаю. Но, скорее всего, да. Татарская альтернативная музыка на сцене никого нет. Вообще. Официант приходит случайно. Официант и молодые.
Это была татарская народная песня «Утренняя».
В эту сторону, девочки. Для вас красной дорожкой постелена, да, вот как переулка.
Ногах, правда, нет. Там места-то есть?
Party Music. Ainda que não fez Ainda yandan.
back in the party again. Siz yuxluysuz mu? Manda bir malay kelib aytdimi, siz yuxluysuz deb, ol durustmi? Sizga rahatmi? Qizdiramizmi? Yandiramizmi? Malsi Music saylamayapmizmi? Mana Instagramına yozilamizmi? Mana hozir yondir endi. Qo'ya o'ziga. Qo'ya o'ziga. Hayda yondir. Hayda. Hayda sipdir. Hayda manshi. Hayda. Hayda.
Әлиге қайтмайбыз. Чөнки сәхнәдә татарча стендап. Рамил Агдеев, сезнең көчле алкышларыгыз. Kazan, yerli kazan, yaşlıyım damı sinde uzan. İki gözün üstüne kıygaş başlar, sin bina mehmetli yazılır. Tatarlar istenmesiz! Keyifler nişik? Nişik haller? Bu салят тугел, что ли? Я думал, сейчас алдагыл начнется. Білесіз ме аны? Халлер нишик? Афарин достар, бик шот сезне күрергә монда. Бүген безнең монда кыю пати, әзерәк йотсызлык була. Сез әзерме? Татарча стендапка сез әзерме, дуслар? Әйдәгез алкышлыйк әле бергәләп, алкышлар. Алкышлар, афарин достар. Әйдәгез әзерәк разминка ясыйбыз менә алкышлар белән. Әйдәгез хәзер алкышлыйлар. Менә беләсезме? Кемнең бейҗикнең бавы үзелде, алкышлагыз әле. Бармаңдылар. Менә кем иртәгә Болгарга бармый, алкышлар? Бүген төнне гынах ясарга йөрисез. Шулаймы? Менә дуслар, кем бер тапкырда дворянский гнездода ашамады, алкышлагыз әле. Ну, сез лошарылар, конечно. Ярый, күреп торам, сез әзер, әйдәгез каршы алабыз. Безнең беренче татар комигын, татарча стендап Казанда каршы алабыз Рамиз Давыдов. Көчле. Xayrlı kech, hurmatli do'stlar, kayf nishik? Yo'q do'stlar, bulay bormay, edingiz tog'im bir topqir. Kayf nishik do'stlar, hey! Mana endi birinchi topqir sizning qo'shingizda chiqish yosiymiz endi Tatarcha stendapida azrakda ko'tariga bo'ldi. Hurmatli do'stlar, mening ismim Ramiz, menga 24 yosh, bugun endi ozgina o'zimning problemalarim bilan bo'lishib ketasi edim. Mana bilasizmi, sizga bir so'z aytaman, men ship tatar yigiti. Shundoq mana, mening hatto mana yurak o'rnida ushpishmoq deydi. Endi mana birinchi ratdagi bosib turuvchilar sezgandir, сөйләшкәндә hatto ovozdan azrakdagi balish hislarida kelib olaymi? Shulay mana. Do'stlar, men bir so'z aytib ketam tog'an tug'ib, qiyofatim bilan bek chiqmagan endi Tubankama shaharida turg'och, menga o'ris qizlar bilan tanishuv begrakda og'ir. Men ularni tug'ib kuch bilan da ola olmayman, chunki ular mendan tug'ib fizik yoqdan da kuchliroq. Mana do'stlar, anarga qaramasdan men yo'qolib qolmadim. Men endi tug'ib qizlar ko'ngilan muzika osha yovlab olarga bo'ldim. Yo'q, siz o'ylamag'iz, men tug'ib gitarada o'ynarga o'rganmadim. Men Qurayda o'ynarga o'rgandim. Durusin bilan aytganda, mening irinlarimga qo'g'ilgan birdan bir aybir shul Quray bo'lib qoldi-da endi. Do'stlar, qo'l cho'g'ib olaygali cho'zishib tinishmanda. Mana do'stlar, men o'zimning etiyanimni beklab yoratam, ular turumda da silib kelasi kelya, mening etiyaniyalar uchun diskriminatorlar. Agarda mening uyga mana o'ris qizni olib qo'ytam ekan, ular meni uydan quvib chiqarga hozir, shunday. Mana hozir aytasiz. Qo'l cho'g'ib olaygali. Mana tatarlarda shulay mana. Mana ko'z oldingizga keltirasiz, men hozir ati bilan, ani bilan endi tanishtirga uyga ikkita solib qo'ytam ekan. Tanıştırıp tutunam. Etiyani selam, birinci kız bu Lenishka. Ul oligarx kızı. Hem biz sizni o'zimiz bilan olib ketamiz da Miami'ga yasharga ko'shamiz. Lekin bu tan variant da var. Bu Zulfiya. Ul ishi, ul torta, ul narkomanka, haminana elgina bardildan jolqib chiqardim. Bilasiz, javobim tfu balaqaym, это что, кокаин, что ли? Добро пожаловать в семью, дай. Shundan. Mana do'stlar, endi etiyani turida aytib ketdim, mening uyda bitdagi etiyanigina tugul, mening uyda hatto hayvonlar da totar. Shundan. Mana qaysi bir vaqtdagi oyoq orasimda meshi bot olib yuriy, aytgan narsa deb qichqiram. Mevlar deb so'zib jib beradi. Mana endi bo'lgan hal birsindagi uyga kirashin qiz olib qaytgandim, Sveta ismli endi bu shaqtam orqali ko'par azrak totar tilida bilan endi shunday eti oldinda da oyot tugul. Lekin men tugib uzoq shotlanlarga yetishmadim, bir zaman o'tiram uyda televizor qarab, Bedrafdan chiqib keladi Sveta.
Қолына тұтқан құмған кухняға кіріп кетті әне янына. Һәм әнеге әндәшен: «Нәсиме апа, вы там рядом с унитазом чайник забыли» деп плите башына отыртып қойды. Мыннан соң инде Светаны күргән кеше булмады, нәрсә булып беткәндер белмим. Менә дуслар, инде теге бик күп проблемаларны сөйләп киттем инде үземнең. Моңарга карамастан, бу проблемаларга карамастан инде үземне теге татар булуым белән горурланам, чөнки менә татарлар арасында үзенә шундый бөек кешеләр бар, ул теге Абдулла Тукай, Салават Фатхетдинов, Әлфия Афзалова, кул чабып алыгы менә шул кешеләргә. Менә хәзер әзрәк темадан күчеп кенә китәм, менә бер кашан да игътибар биргәнегез юкмы? Татарлар менә ризыкны бер инде геометрик фигурасында ясарга яраталар инде. Бәлеш булса инде ул түгәрәк була. Өчпочмак булса урыслар әйтмешләр треугольный формада була. Шәк-шәк дисәң инде ул конусообразный формада була. Әйтим менә өчен, чөнки дуслар Пифагор абыйгыз да татар булган. Бик зур рәхмәт, милләтегез белән горурланыгыз, дуслар. Рамиз Давыда! Алкышлый вас! Ярый, давам итәбез. Мин дәгән хәзер сезгә әзрәк сөйләп китәм. Минем исемем Рамил, миңа 34 яшь. Хәзер мин сөйлим үзем турында һәм үземнең туганнар турында. Ну все, Венера апа, сиңа пипец не попало. Башлап җибәрәм инде менә, беләсезме? Менә әби турында. Әбиләр бит инде, безнең яраткан әбиләр, әйме. Хәзер компьютеризация башланды. Мин үзем әби янына компьютер алып кайдым. Менә әби сиңа компьютер дим. Ой, улым, күрсәт әле нәрсә бу? Менә бу кнопка ничек атала? Энтерны күрсәтә. Мин әйтәм, кыек кнопка. А менә монсы пробелга күрсәтә. Мин әйтәм, озын кнопка. Коз муены. А менә бу Ctrl-Alt-Delete Бисмиллахир-Рахманир-Рахим инде. Ойда, эй, рәхмәт улым. Менә беләсезме? Мин үзем җитди кеше, җитди эшләрдә эшлим, ләкин менә курьез кызык ситуацияларга эшләгән. Bir topqir торам урамда, гигиенический помада белән иренне буяп. Минем кызык ситуациялар һәр вакыт шулай башлана. Торам буем гигиенический белән иренне, ишетәм кемдер кычкыра: "Карагыз, хатын кыз сыман иренне помада белән буй!" Караган идем, анда мужик деоматиста утыра. Акырып. Мин аптырап калмадым. Әйтәм: "Карагыз, мужик деоматиста хатын кыз сыман!" Талашып киттик, шәчләрне йолкый. Анарысын дуслаштык инде, киттик теге тирамису ашарга. Беләсезме, менә минем Илдар абый, аның шул кадәр тоза, жуан хатыны, мен аны бер тапкыр да күргәнем юк. Ул менә, беләсезме, аны күрер өчен аның орбитасына чыгарга кирәк. Аның исеме Венера әле. Венера апа. Планета Венера, вокруг которой крутится Илдар абый по орбите. Беләсезме, менә безнең гаилә белән фотографияга төшер өчен без квадрокоптер чакырабыз менә. Венера апа урамга чыгыр өчен Илдар абый зур центральный капканы ача. Аларга кунакка килгәндә, әйме, менә бүтән кунакларның яртысы Венера апа өстендә йоклыйлар. Bir topqir men so'ragan edim: "Венера апа, siz bilasizmi narsa ул PP?" "Их, Рамил, pipis bo'ldi ул sizning PP" dey. Менә шундый хәлләр. Ярый, менә хәзер әзрәк шундый тема, шундый на грани була. Менә беләсезме, урысларның менә оргазм сүзе. Ул 1938 елда гына барлыкка килде. Менә татарларның ул сүз юк. Менә татарлар нәрсә, җинси мөнәсәбәттән бер нәрсә дә сизмиләрме әллә? Татарларның бер кашан да оргазм булганы юкмы әллә? Менә әйдәгез яңа сүз уйлап чыгарабыз. Мәсәлән, татарларның җинси мөнәсәбәт ахырында сабантуй була. Сабантуй. Менә кемдер капчык киеп күкәй белән йөгерә. Кемдер капчык та кими, шулай йөгерә. Кемдер күкәйен авызга алып йөгерә. Менә шундый татарларда, әйме. Беләсезме, менә татарларда оргазм ул менә от чабышны ашагандыр. Атлар бергә башлыйлар, әйме. Ләкин менә финишна барыбер кемдер беренче килеп яга. Менә боганага менеп әтәшне алсаң, точка G була инде менә шулай. Бер
bir topqir borgan Turkiyaga. Aeroportdan o'tirdik avtobusga, ortda mana ship-shit oqtanish yigiti bor, xotini bilan. Ham endi butun o'zining do'stlarini shotiratib bora bu. Alo, Ildoz, salam. Sen qayda? Oqtanishda? Men Turkiyada. Zashibis bunda. Alo, Ilsur, sen qayda? Minzalada? Men Turkiyada. Zashibis bunda. Mana do'stlar, hozir telefonlaringizni oling'iz. Shotiratыңыз do'stlaringizga aytingiz. Alo, sen qayda? Yekaterinburgda, Amerikada. Men Tatarsha forumda, Zashibis bunda. Rahmat Bekzur, Ramil Agziyev. Sizning uchun tatarlar. Ya'ni bizning Tatarsha stand-up davom bo'ladi. Hozir Batullah. Siz esenmi? İşlaringiz shortlamadimi kulib-bilib? Yarar, yondiruvni, qizdiruvni davom etamiz. Hozir men sahnaga chiqaram. Ko'p silashmisha. Keyru bilan Usal. Hayda, yondir. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause I want you. Chiqadi. Down for you always kept me. You love me. Yaqinroq keling sahnaga. Xayrli kech. Yurtdoshlar, xayrli kech. Boringizda bayram bilan bir shaharda ko'nglingiz yig'ilgan. Hozir bizning bu diskoteka, rap diskotekasi. Rap o'ynaganda kerak yaqinroq kelerga, qo'lni ko'tararga. Ham shayqiymiz, ham shayqalamiz. Nashlay tashlar. Anlaringiz reperlar shlaytirib, qo'llarini berib chiqalarmi? Ya salam, tatarlar salam, butun elda tatarlar salam. Hamda shulay aytdik do'stlar. Yozamiz bugun tikka konsert, tikka flashmob. Mikrofonni iske! Mikrofonni iske! Bu jur elmiya deb ataladi. Butun bildagi dünya Gemini bilan birga Dünya Sigirmini bilan bizga
Sizga yaxshimi? Bir qo'lni o'sgan nishon qanday? Bir qo'lni o'sgan nishon qanday? Siz azirmi bugun qizdirg'a? Siz azirmi umuman? Siz azirmi? Siz azirmi? Biz azir. Siz azirmi? Hozir qizuv bo'lishadi. Qani sahnaga ilgi Shahraziyni shohrasim keladi. Biz do'stlar yoqdi o'ylar bo'lsa kerak yaxshi yo'llar bizga kerak Yoqdi so'zlar ishitilishi o'zgaruv yo'lga bosirishi boshlarga kerak o'zingdan ham bu ittifoqga seni kishin turmushda farazim sayin daris senani qabul etsang daris dushmanning jengillari yo'lib jengillagar ismagina qo'rqilish tezroq qadim yasalg'a botir turmush kutganda barsa kiyib Siz intika publika. Bizning jurlar biz chiqish yasaganda u bizning trening shekilli bo'ladi. Aytin ya, o'zingdan boshla. Ham uchinchi fikr bizning barisi aybat bo'lar. Qo'shimcha jinglar men aytam, barisi aybat bo'lar, ham siz aytasiz barisi aybat bo'lar. Qabatlaysizmi? Barisi aybat bo'lar. Yo. Yana boshi. Aytamiz boshlaymiz. Ham tatarlar ko'rsatasiz. Eshik Qoya, tatarlar biylar, biyib ko'rsatdik. Do'stlar, bunda bizga qo'rg'ay kerak, bunda sigirga kerak. Barisi aybat bo'lar. Hamsiz? Barisi aybat bo'lar. Hamsiz?
Hatırlap kal bu minige bu ayı Çıkar jırlama jırlam jırlarını Tığlarına aşım kuzlarını Tırışıp qara barala O'zingə şan uylar bitəş Başlasan qoşundan qaytaşlar Barısay bad bular Namsız Barısay bad bular Birgə Barısay bad bular Namsız Birgə Barısay bad bular Konuşla була yol яшьлыгын тыйган мамым неге Бұлар шықса кіші өзін түгіл Бұдан әрні суге аларға керек түзімлі қан Оларға көздерін қан Юмайы барға қарап алға табадым ясарға Ұшаларға сыймын Негатив керек ма Айда позитив жиі пайда садық бұдамыз Тырысып қарап аралға Өзіңе ұшан Ойлар кестеш Бастасақ ұшықтайдан бастақ Barısay bad bular Barısay bad bular Barısay bad bular Barısay bad bular Bilgəliga bu sinligi Qadir qadrlana biz yerga Rahmat ilgizga ulg'aliga yetib turib ham sizga hozir endi tatarcha rep bo'lashaq Siz hazırmı? Siz hazırmı? Biz hazır, siz hazırmı? hozir aytamiz bizning yigitlar bizning yigitlar bizning qizlar bizning tatarlar qadrlash shular qabatlaymiz Malsy Music Başlap jiberamiz Bir koma üstge Tatarcha trap sizga üstge Biz bunda birinchi suratga aylangan kishi Qozon mening ko'ngil shirayonida takshi Tumandir qaldan qapshiq bilan Ani kerak degan kirgan Shaharda minglab variant boqishlar ko'tarasga Qaradim sanalgan mezgilning mayasida bor aqshasi Uyoqsam yerma yersam ushba ushdan shapnis Bulg'anin ularga kirishga bir
Әйтмәсін уақыт өтті деп айта ала. Хамында ол Сүзләрен қабатларға керек. Әйтмәсен уақыт өтті. Әйтмәсін уақыт өтті деп. Әйтмәсін уақыт өтті деп. Әйтмәсен уақыт өтті. Әйтмәсін уақыт өтті деп. Әйтмәсен уақыт өтті деп. Қамшы уақытта қышқырға керек. Мен! Келешек жер өзіңнен ұлақма деп атала. Ол әрі күтеміз. Мас мюзик. Шай қи. Сіз шақыра аласыз. Қыздарды, егітлерді жерге қоларыны көтәрі аласыз. Қазір шай қиымыз. Телефонарыны басақ болады. Медиді тымлық. Көңілді бұшлық ұрамға шықсам Аяғасы бұл Сұмды замана Көкке шықма Алға қарама Балдар арбаңа рет бұл бұлышмас Қиыл қаралама Шекетсіз қараплар уақыттық Ұрамнар бойла бұқырдық Ойлар изілген мұшыраққа Машина өте шешіретіп Ем-ешін шиірем өсірем өзімді Яралар тізілі Яма кейлер кері Шығыш ердем көбіттер әзіме Реклама маркетинг Сізден стандарт Бізді мәңгіге ерсіретті Балар білән тұрыз бәйлеп Fast flow, fast beat, fast music Fast food, fast money, fast rap Тезлік ішінде яшасаң да Өзіңе ұлама Тезлік ішінде яшасаң да Өзіңе ұлама
Өзіңді жоғалтма, өзіңді жоғалтма. Әйде, әйде, әйде. Тезлік ішінде yaşasаң да, өзіңді жоғалтма. Тезлік ішінде yaşасаң да, өзіңді жоғалтма. Тезлік ішінде yaşасаң да, өзіңді жоғалтма. Тезлік ішінде yaşасаң да, өзіңді жоғалтма. Рахмет сізге. Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, represent, chasing shit, Телефонларны ерап алмайық. Келешек жер байрақ, сенің үшін байрақ. Сөздерістен бар ма шындай? Көтер өз байрағына деп аталған жер. Ол мына біздің Байрағы бар. кішкентайғана менің флаг өзім білән галерей. Кімнің флаглар жоқтыр енді, соған көре телефонлар, достар. Көбірек телефонлар ясық, флешмоб, тіке фотолар. Һәм жырлайбыз. Әйдеңіз. Қыздырып аламыз. Бүгін бүтіннің шегі жоқ. Әйдеңіз қыздырамыз. Әйдәгі бізді бірін бірге. Көтереміз байрағына сенің үшін. Әйде, әйде. Достым менің, арқадашым менің кішім. Рахмет бірге өткерген ішін ауыр yollarны. Сенде көтер өз байрағына. Әйде. Көтереміз байрағына сенің үшін. Сенің үшін. Достым менің, арқадашым менің кішім. Рахмет бірге өткерген ішін ауыр yollarны. Сенде көтер өз байрағына. 2006 біз қозғалдық. Әйде. 2002 менің алдымда, менің алдым. Әйде. 2007 уақыт жетті, тұрма жібіп. Бірінші сахна, бірінші фристайл, раунд, ретандингді. 2008 мен 18, ешқам жетіс. Бірінші кру, біздіңді ку, бірінші клуб, қалып бейшексіз. 2009 пландаш бом, қызлық тығыз. Кімді шығып жапты, шағылығыз. 2010 сақ бұлығыз. Кішіклерге бұлар. Запамға ұлтырдық, біздің тауыш түрле қатаралы. 2011 яңа тұрмыш, тағы бір адым алға. Бірінші ғайлам сен, екіншісі янымыз. 2012 сізден бұл орын менігі. Ойлар шынғаша, демек енді өсіп жеттім. 2015 тұрмыш әкиет, даниғам яғызық жамбы. 2015 тұтастары болмаған кішіге айланды. 2015 менің ижатым, туған тілімді. Уянып бақладым, яқты бұларға тиішқа кішіге. 2016 менің музыка зор сахнада. 2018 көп уыздамыз хаман бірге. Көтереміз байрағына сенің үшін. Менің достым, менің арқадашым, менің кішім. Шайқаймыз. Бірге өткерген ішін ауыр yollarны. Сенде көтер өз байрағына. Көтереміз байрағына сенің үшін. Менің достым, менің арқадашым, менің кішім. Бірге өткерген ішін ауыр yollarны. Сенде көтер өз байрағына. Көтереміз байрағына сенің үшін. Менің достым, менің арқадашым, менің кішім. Рахмет бірге өткерген ішін ауыр yollarны. Сенде көтер өз байрағына. Өзбек телескен едік, келігіз яқынырақ, қамқуларды іске. Нешіқта біз татарлар. Нешік жыққанлар. Қалдыңыз ма? Илгиз деп шақырған Илгизні. Яңға елға шақырған көбек, Илгиз. Сақолы бар. Ау, шығып жетті. Достар, қамсыңынан біз сізге әкия бүләк етеміз.
Dostlar, Birga jırlaymızmı? Тавыш! Можно микрофон чуть-чуть громче. Четвертый. Әйдәгез, жәлләмибез аякларны, жәлләмибез тавышны, кычкырабыз, бийбез без Әйдәгез, и киттек. Уңга, суга. Уңга, суга. Сездән суга. Зимада бик каты шашак Шекелгәч көннәр кояшлы булачак Үзем уйлап чыгардым Тормыш авырлыкларында чыдардык Итеп, шатлыклар кертеп Тазалык кыеп Бәхеттә булсын өчен дұғалар укып Сырына балкый изләр Көмештәй Вакланып Җилер мине кисәкләргә Төнге күккә сибелгән Бу безнең әкият Мәхәббәт Гөлләргә күмәдер безне Моңҗиза идене Сәяхәт Ышан бу безнең әкият Җылы тудылтыннарым Сине урап алып Җырларым Йөрәккә калып Тыңлап Минерокта булганда, мин уйлаганда Ышан Серләремне җиткерергә йолдызларга куша Иртәнге бәк йомшак, күңелеңне буша Юеш күзләр аша Яраткан чәчәкләр Йөрәк тулы хисләр Үсәлләр, канатлар Сөям дип кабатлатырам Мин арман Ташласа да юлларыма Безнең әкият Dostlar İstəyərək üçün bir fot yazsıq hələ İstəyərək foto Sağ Yakındıraksa kaydı
Әйдә, бізгілер сазыр. Flows ahead of your phone 2 times quick. Татарша стендапқа алқышлар. Неше кәйфлер, татарлар! Ярый, біз давам етеміз. ТНТ телеканалында бар бик шәп кенә қыз, комик Юлия Ахмедова, білесіз ме оны? Юлия Ахмедова. Менә бізде де татарша стендапта бар Хотын қыз, бар бик шибәр қыз. Қаршы олабыз. Йолдыз, күшті ақышлар біле. Сәлем. Менің исемім Йолдыз. Қазір көбігіз ойлаған сіздер енді сыйыр исемі дейбей ма? Yok, дұрыстан да біздің... Нәрсе? Тоқтап тұр, потом. Мәсәк бітемі, мәсәк. Дұрысынан әйткенде біздің қатты олда да сыйырның исемі Йолдыз деймі. Теге әне ошарға шақыра, теге мен шабамаймыз, сыйыр шаба. Шылай тұрып бір тоғарақтан ошап істегенде біз. Менен қызлар, мен оғылдан деймі. Қамда менің ешіткенім бар кішілерден. Мен оғылда болдым, менің оғылда ешісім келеді. Нәреймі? Баратан сен точно оғылда болдың бол. Мен оғылда болдым деймі. Менің бірден бір тілек, онда ол исем қалу еді. Біздің оғылда егітлермен де проблема деймі. Онда 3 егіт бар. Бірсі түрмеде отыра, екіншісі инвалид, үшіншісі алқаш. Вот үшіншісі алқаш болғанға, екіншісі инвалид, біріншісі түрмеде отыра. Шунасындегі бір егітпен үйрей башладық енді біз деймі. Ол мен аттығы постоянно сен симіздей деймі. Шунасын біз үйрей башладық, мен аны ошаттым, ол 20 килограммға симірді. Һәм мен аны тошладым. Қазір кім симіз енді? Лашары. Лашары шына. Һәм мені біздің оғылда мәктепте жоқ деймі. Мен 4 километр жеу жүріп оқыдым. Сіз менің бой қысқа дейсіз деймі? Менің просто аяқлар остан ошалып біткен. Мамсына? Һәм мәктепте оқу дегеннен біздің бір малай бар еді. Пипец білін деймі, өмні астырдан. Короче, бұл тоқта алдына шықты да шиғыр сөйлеймі. Маңа оқытшы етіп жіберейінді. По дороге дейді, по дороге. Зимний дейді, зимний. Скучный дейді, скучный дейді. Тройка дейді, спасибо дейді де барды да отырды. Нашу айттырып, мен де олдым, медарға бітірдім мен дейім. Қамна менің оғылдайымы бірден бір юаныш ол телевизор едейімі. Мәтігі принцессалар түрінде мультиклар қорай башлайсың дейімі. Оғызыңды сібірім мені біт әлі молашамаған дейсің де шығып кетесің. Сізіңді шылай едімі? Қамна мен 9-шы кластан сыңаймы шәқәрге кеттім емі. Келдім де вообще оптырадым емі. Сіздің мұда магазинлар бар емі, нормальны киінелер емі. Туйғаншы шистан су ішесіз конца концов. Вообще лакшери. Шунас мен де татфакта оқыдым емі. Татфакта оқыдым әйім. Қамна біздің мәктепке практикаға жібәрелер еді. Қазір дос қызлармен болған қалимі. Мұлар тегі мәктептен практикаға шыққанар емі, остановкаға шығып басқанар емі. Мұнда тегі егітлер келіп тұқтағанар емді. Қызлар работаете деп сұрайлар екен. Нет, практикуемся деп айталар едігілер.
şundan soň benim bilen de tege bir yigit tanışdym diými? Bu tuttu da süýüşüz menden soraýar, sen kızma beýe. Meýtem, oňlamadım. Nu sen yigitler bilen ýoklaganyň barmy beýe? Meýtem, nu tege Turstokda 2 kız, 3 yigit ýoklagan eder indi bir palatkada. Bu men aýta, gruppa türküm diýe. Meýtem, züreýle izgoý. Mene, dürüsünden etkende mene şu künde hatlık mene Kubayberni bilmegen edim. Men kişeňden bildim nige Elvin Grey ekanin. Elvin Greyni bilesiz mi? Elvin Grey'mi, Elvin и Бурунду diýen alıngan ime, tege Burundu ime, a Grey tege 50 оттенков серого alıngan ime. То есть bu bizden birinci Burunduk извращенец ime. Men akolsa o tege kızlarını beylep koyadayım tege uftanma dip jyрлay başlaýk bak. Şunapşa, ne dürüsünde etkende total estradasında emimne anda seyrisinler jiterlik. Ne mesela güzellemiymi? Güzellem o başa total kişisimi. Men anın iri bilem iken ulanın kadar güzelli tugul ikenin. Ne mesela Şakurimi, Ebri Habriyev, ne heriyene kimdir tüşkürgen kibik bitinde. Mene benim irkegegine surav yok eme. Mene anın da sıyır isimi, benim de sıyır isimi eme. Başa normalna. Ladna. Bäli, anda ulap çygar üçün pseudonimlerle көп wagt kerek tugul. Mene mesela tege Şerefiymi, Bahiyev, Bahimi, Lenar Yaşin, Şmo. Şoy bir dinleymi? Çötü külmeysiz de siz yere dostlar. Böyle bizde Şmo olmayıp men gittim baka. Yıldız Gibadulina alkışlar dostlar. Bizden birden bir Tatarcha komik. Hazır indi mene Tatarstan'ın kartaсын көзге keterigiz mene Tatarstan'ın iň üzegini. Anın üzeginde Mamadyş tura. Qarşı alabız. Lenar Mamadyş Galaudinov. Opa! Esenlerimiz hürmetli dostlar. Benim isem Lenar. Mena 28 yaş, hem bir kimde birmey. Men de özüm yaş turunda, men özüm yaşdan yaşrak ko'rinaman. Bizlar nesa ulanamiz. Men просто Mamadyşdan ime bizde bir yıl ishga barash, shulay ko'rinaman. Hamma men avuldan, hurmatli do'stlar, avuldan ime, ham men abi bilan o'sdim. Abi bilan yashab kruto. Men de hozir Maksim Gorkin shekilda aytib qo'yish, nima? Вот, mana ime, durustanda abi meni bir ko'p narsaga o'rgatdi. Abi meni o'rgatdimi, что meni yo'qib bir shag'amada kerak bo'lgan. Çünkü o gün soyun saat 4'te turadır. Gün soyun saat 4'te. Bizning oilada eng ko'p yoshgan kishi ol eteş. Niçe? Ebi уже tavuklarım yatı ver. Niçe? Hele tüm bolü imi ebi bir tavukni toptağaç вообще. Eteş günleş tavasılımdı вообще. İş ondan ebi üretti işke. İşke üretti. Dürüsün bizning oilada şunday 5 berenge boqshasi var ya. Bu oilada şulay bular tege qo'shan sening ening kız tili, etiyin kullar, şuna bileyim. Ot mene şu 5 boqshada, ot mene men işirledireyim. Bilmeyim işirledireyim. Ne ol, bilesmeyim mene boqsha ol senin tegi kızın şekilde. Ne şulay qo'yman. Ana qoraysan, üstelesin ime. Biraz arazı yavuşmasın deb divatlı ağullar siktiresin ime. Berenge ol senin bola. Тоже şulay olbaş degi ko'rshaylarga ko'rsatib bersin. Ana qaraningizdir bu ana. Bilasan? Ana, mana bunday. Hamma ixtibar etganingiz bormi? Mana ishda degan avuldan shahar yigitlari, avul yigitlari bilan ishlovlari ayriladi. Mana beranga o'g'illar mana. Nima shahar yigitining ishi nima? O'zi kakiye, protivogaz, iteklar, bilmayman, Chernobylda imi даже tezroq kiyinganlardir. Biz avul yigitlarining ishi nima? Shortikdan chiqib ketding, siyibtire boshlading, azrak istirek bo'lsa ustingda siyibtirib olding, yuksak normal. Hamma men avuldayman, men o'qituvchi bo'lib ishlayman. Mana bu ishim durust, avul o'qituvchi bo'lib ishlayman. Ham mana mening klass bir yoshli klass elakdi, men ayman 100% посещаемость deyman. Дежурство olib boralar, so'rovlarga javob beradilar. Qo'ya borsan o'rta klassda bir o'zigina bo'lash, nima? И вот, mana men ertanima, boshda maktabda o'rgatmayman, tortirga yaramaydi, ishirga yaramaydi, nima? Kish bilan bir shabashqa bo'ladi, shu bilan birga ketamiz, ham o'tirib ishlaymiz. Ne durustundan şulay. Hamime, mana avulda
Шундай яшау белән күп проблемаларга булып менә шуны чауласың. Менә шәһәр кызлары белән танышуу бик нык шикәр. Менә бик күп проблема. Мин уйлаган идем, әгәр дә клуб янына үзеңнең өр-яңа 87 елгы Урал белән клуб башына килеп тусаң аренага, синең крутой егет түгел икән. Әле мин җитмәсә клуб эшенә кереп киттем, безнең авылда просто бит шулай эшли. Вообще гел ярамый. Тем более, менә минем кызлар шундый бер хыял бар. Оларга трактор килергән менә шушы Эрмитаж каршысына һәм пипләтергә дә һәм осылнырга. Хыял прям шундый вот менә яман. Хотя юк, алай түгел. Минем хыяллар бар. Менә без татарлар бик нык әдәпле. Әдәп турында кайгырабыз. Әйдәгез имегез дөрестән дәген, менә 50 оттенков серого туна сөйләр бит. Татарча снимайте. Татарча төшүрик. Чөнки уже саундтректа кеше бар. Илназ Сафиевның җырлары саундтреклары белән килешеп тора. Уйлап карагыз, менә кызны алып керәсең бүлмәгә, башта алып керәсең. Мин яратам сине, мин юксынам сине, алып кердең, кроватька яткыздың. Үпәсең килә күзләреңнән. Соннан кызыл бүлмәгә алып кереп киттең дә, кроватьларга бәйләп җырлап җибәрәсең шу. Дөрестән шулай. Хотя бер карасаң, татар эстрадасының артистларына бик күп бүтән прогрессиялардан килешә. Менә уйлап карагыз, менә Айдар Галимовның җырлаганы күргәнегез бармы? Ничек җырлый? Менә булай торып, шулай димме? Минемчә, автосервиска аны китереп менә насос куйсаң, ул рәхәтләнеп тәгәрмәче тутырган. Илһам Шакиров, без Мамачлар өчен вообще идеал. Җырлаган күргәнегез бармы? Безнең просто ярты мамалар шулай йөри. Дөрестән. Һәм менә имегез, тагын шундый нәрсә бар. Мин шулай сәнгать яраткач, мине завклуб итеп куйдылар. Тагын авылда өстәмә тагын бер завклуб итеп. Сезнең бер кайчан күргәнегез бармы? Доярканың клубка кергән. Күргәнегез бармы? Анда просто ишектән ярты сәгать буе күкрәк кирип бара. Ярты сәгать үтте, һәм шундый ике күкрәк арасына председатель. Аны тиштен ба, дип менә җырлап бара, уртасында Һәм менә шуннан Беләс мин ничек менә завклуб итеп куйдылар. Чөнки мин авылда иң матур итеп инәнә дип әйтә беләм дискотека вакытында. Һәм кадерле дуслар, менә шундый бер сорау. Менә сез бөтенегез татар форумына җыелдыгыз, менә миңа татар форумы беләсез нәрсә яшады. Татар форум ул Тәбрис Яруллинның никахы шикелле. Бүтән кеше бәйрәм итә, бер Тәбрис кенә менә борчылып бирә. Шуңа күрә дуслар, бер дә борчылмагыз, Тәбризда все платье. Әхмәт, бу татарча стендап булды. Кәефләр ничек? Ярый. Кайтабызмы йокларга? Ярый, алайса сәхнәгә чакырам Ями Мюзиктан килгән Зарина Вильданованы. Каршы алыгыз.
Etnegen yigitlerinin yerlegen şibergiledilermi? İng şiberleri şokran, ilgit şakrati hem Keyru! Karşı olunuz! Yok. Hazır. Çıgasın mı? İlgiz. Ay, çıgan bey. Kaçırdın biz. Evet. Anlayın. Bayasız dostlar. Yok. Ey dostlar, biz bugün tatarşa kızdıramiz. Sizning ayrimında eshitgan sherlarni eshitganingiz bor edimi? Bugün eshitdingiz, eymi? Yep. Ketdik ayda. Bizga qaramamiz do'stlar, bir-birimizga qaramiz. Yo'limizda to'shna bir shibar yigit bor, yangi shibar qiz bor. Bizda shibar, конечно. Biyimiz shibarda tutash qulog'imda seni ko'tan, ritmna ko'tan, marli tanish tugilda. Ayda sürgünüp biz bu kuyga bir kişi yaqin ayak rengine safar irda turdi kullar iskar yok irda turdi yok özüde Monika mana degan o'giz edi. Quvvatli ziyrak ham jiz edi. Qadr bilgiz edi. Ko'nglashda bilamiz edi. Raydan bizga o'rin as, dizi qilana, kelin barabas. Bana senga men aytashim maqbas. Bizning chaqir o'da ortiq bo'lmas. Oh yeah. Yurmanchi qizlarni men yaratam. Agar borsida mening do'stlarim bo'lib taratam. Naqshlar Yurmanchi qizlar, deganlar mening ishim pushtak. Sizlarsiz seni ko'rgandan beri suyolmayim men. hatta o'rda Yurmanchi qizlarni men yaratam. Agar borsida mening do'stlarim bo'lib taratam. naqshlar Yurmanchi qizlar, deganlar mening ishim pushtak. Sizlarsiz seni ko'rgandan beri suyolmayim erkinlar. Sağında yıldızlar gökten yuvardı. Seni göten Güneşimiz mükemmel doğan bir bölge. Yaşamak dilemi şiirlerde. Yok elimde nikizip görme. Yüzsüz birge hoşuma. Yürüyüp güve. Biz bular bezdirge. Bekletirmez orağa. Yürek dimez sizesime. Gizlerinden korkma. Gönlüme örgesin yazıma. Sizsiz döner yuvala. yüreğimde sidasına şiberme Tatarlar bir kulaska, bir Zarina bir şarkımız. Şarkıyımız. Sidasına şiberme Şibermana. dönmelen bir
Jibermani, jibermani. Yo! Sizga. Rahmat Bekzod. Keyru. Zarina Beksanova. Yo. Hamidingiz Shayxraziyev. Stoyko. Do'stlar, meni sahnaga chaqirasim kerak. Timur Milyukov. Timur. Взываем тебя. Bunda bitadi. Tatarchag'ini tushirishim kerak emas. Haydanglar birga. Timur Shig'ali. Mana bu Timur do'stlar. Перекличка o'tkazib olamiz. Nima shaharlar bunda bor? Nima shaharlar? Aytasiz. Оренбург, так. Aha. Думаете, men eshitaman hozir sizni? Qaysiz Oqtanish deb qichqirdi? Oqtanish! Esanmisiz men Oqtanishdan? Hozir ko'zlarni yumamiz. Yarashibdi xiyonlarga ketib deyimizda. Qo'llab. Baribizda bilan o'zirni ketirayda. Boshimdagi minashlar oqlaganday telakni. Shaqiralar bo'shatilgan sag'ishtirgan yurakni. Boshimdagi minashlar oqlaganday telakni. Shaqiralar bo'shatilgan sag'ishtirgan yurakni. Shaqiraqlar mingda
әнесіне. Жоқ, әнеме ме? Мында свобода, да? Әзірәптің әнде үй тұрында жырға балдың әлі? Siz нәрсе миңа қарап тұрағыз? Мен шындай матур, что ли? Бір-біріңізге қарағыз. И бейгіз. Йоп. All of like my, yeah, Marja.
Bizning ajralishib deganlar
Şu ağırken bir getirgen telinken Yalnız gide aşk üstlerinde Ayak astı dilekler Çünkü birini bulmadan merhametke Birini de bulmaz merhametke Birini de bulmaz merhametke Albatta bu sizga boyan bilan do'mbira tugil. Yo. Bu nishladi endi bu. Xotini bitta. Yo. Qaysi qistonni bu kuyni? Haydab ketdik. Mana mashin kunlardan shashi vaqtlarga unuttum afiyetiniz Seyda sirgin birga silkinamiz Eyda birga Ritmni tuyasan Azrak uyalasın Sizem Agar to'xtasa bu bit Begavur bo'la bit Shuma sigramiz Zor bir dans bol Ayda bilik birga Qiyorak bol Minay ben olaymi Chashimni moylarman Kelindi yararmi Siylashdik yararmi Hidi aytmagin Aytmagin
Hazır bik ağır şunday bir harf. Ana anlamazsan upkelerge de bola. Haydi. Hazır şu. Sahnede tümenden kilgen Sibir Tatarşa rap okuytırgan jigit Ruzil Bikineyev alkışla başalığız ana yerden miydiniz? Yo selam Kazan. Susuladı yollarım Ağızdağı yılgalarım Boyu bulup ustadı kara ormanlarım Erasiyanda yırlap ötsadı kuşlar Düşedi piramidler, kaynaydı saylar Davul uramlarda demli yızlar Kırgan yeşiller Sibir tadarlar Atilerimiz Sibir'de bizni üretken Unutmam tuşlar Uzimsin tuğan dilimizdi Yürenin siz balalarını Örümüge qaytır yoluma Bәрбір атлай бұл салға Сыбыртап туған тілімізді Көтереміз юғарға Unutma Sibir еліңнің Unutma туған аяқларыңды Сен unutma Sibir татар қалағыңды Unutma Сағына Өріміге qaytыр yoluma Бәрбір атлай бұл салға Сыбыртап туған тілімізді Көтереміз Тізіліп аққышлар Күл бойда есе Бәріліге кірген суқ елеклер үсе Кіші қара ертен бірлі ерейді Орманға әмір бойы ерейді Бізәліге ерейді балыққа Ясиді келі Әрей башлайтықлар Әмел бәйрем өткәрәбіз Қарғаның әтсі қайнар Сібір сәтеген біздің матур елімізді бар Ұнытма қайта өскені бізді Біз Сібір татарлар Туған тілді кәтлі шайы Туған тілді біз ерлайық Туған тілімізді сақлап Құшайық яңалықлар Әйтің Сібір татарлар Өріміге қайтыр еліма Бәрбір атлай бұл салға Сібір туған тілімізді Көтереміз Unutma Sibir еліңнің Unutma туған аяқларыңды Сен unutma Сібір татар қалағыңды Unutma Сағына Өріміге қайтыр еліма Бәрбір атлай бұл салға Сібір татар туған тілімізді Көтереміз юғарға Көтереміз юғарға Сібір татар тілім Туған яқларым Туған яқларым Матур Сібір елім Ruzil Bikineyev'ga alkışlar. Ama əfərin Yami Music жетекшісіне iqtibar edirge kengеш берем. Жігітлер, қызлар, таралмайбыз, Мәскеуден қонағыбыз. Актер, жыршы, сізді қазір yoндырып бийтешек. Марат Яруллин, алкышлар. Марат Яруллин. Selamlar, keyifler nice. Beyimiz mi? Hayda kullar. Ruşku bir şey, kimde?
bilen yarım Yaratkanım bəgirimi güzelim Senden başka kelime günde düğü Senin işinizle güzelim Seni yaradım yine uyandım Kuz altında perşan izlerim Seni güneş mağdur karaşlarım Unutulmaz kara güzelim Seni yaradım yine uyandım Kuz altında perşan izlerim Seni güneş mağdur karaşlarım Unutulmaz kara güzelim Kimsin bilemeydim yüreğimde Başkalarına uğrunu yuvarlanan Benim için var benim için Sen dolansın yaktı dünyama Seni yaradım yine uyandım Kuz altında perşan izlerim Senin güneş mağdur karaşlarım Unutulmaz kara güzelim Seni yaradım yine uyandım Kuz altında perşan izlerim Senin güneş mağdur karaşlarım Unutulmaz kara güzelim Pertişimler dostlar Tatar forum hey 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 Mehbetimin güçlü yalgın Sevgi hissettiği yürekte Seninle bağlanmamalıydım Bu benim yarsı yürekte Seni yaradım yine uyandım Kuz altında perşan izlerim Senin güneş mağdur karaşlarım Unutulmaz kara güzelim Seni yaradım yine uyandım Kuz altında perşan izlerim Senin güneş mağdur karaşlarım Unutulmaz kara güzelim Kızlara iyiler Ручки Как настроение? Keyifler ничей? Эссем да sizning жарко. Будем танцевать дальше. Поехали. Эту песню все знают. Называется «Чакры на билет». Друзья, ну дайте шумом Мерсекина, того уж берегите. Друзья, мы самые крутые, давайте пошумим! Sihirli ekliyetten Kilgen geçtiğim yazı
Отлично. Достар, менің